ex Chief Minister Nongthombam Biren resign taraba matung February tang taraga humdoi dagi koi president rule se haure madudagi amu koi president rule se la aba matung da ha koi conflict sida laki ba hai tare ko masida khulai sing se disam tau surrender tau hai bagi ultimatum se anirak thokna pi gibane madu thokna pina amu free movement gi su mars ke tang ne pan da pi gibane dumakpu ultimatum se thagi bagi matung inna dumak khoina thengna ja hobada arambai tengol ki su yauna dum first manipur rifles da koi surrender to basi thengnagi handover to basi thengnagi aduga kuki gi maikai da gi makoi pikhat loi ha basi yam phung hai gi bene dumakpu nakalamarom da koi gi president rule si tha taruk August ki tang taraga humdoi si da phaga dori bene dumakpu amuksu extend tawr bane tha taruk masi president rule gi manung da koi haidi lalho bayauna mioi chatruk ka humfu manga phagat pa haibasi nakalamarom da koi positive impact ne haina yeng bayai du dana tana khulai pikhalo yadra ba khulai su chingdagi lising amaga marfuga taramak pan phagat li hairi tamdagi na masing yambadi tamdagi phagat pana duma ye heli masing matang da Pazazalan tha taruk amuksu extend tawrakadore banina president rule lai sida hairiba khogi popular government amalai ngai matam da su phagatabadi nate dumakpu president rule gi phatte habadi ya de president rule gi dumak khara khajik khogi magi su positive impact laite habadi ya de ba si matang da Pazazalan kari kamain thambini kano ya habi wa fapsi hamsu mi hatare president rule la ama matungda some little bit hatare positive impact haradi analysis tau lai positive impact haradi lai akoi positive impact haradugi manungda akoi khuju khulai phagat pa aduga ain ne yadaba dugomba illegal activities khara control to was potse masi hana popular government akoi lamdam sigi government lairing ai takiti president lulla matungdana khara gi makhaidi improvement layena thumana haba yai adu matang sida repre lakshaning go famana akoi PR government sina totally akoi gi lamdam sida lairiba ain na yadaba khuju khulai mayam je handaki akoi conflict si violence si horakpa matamda akoi snatch tawkhriba khulai mayam se loina recover tawna na chingdagi waro tampakdagi waro adagi chingda su akoi lairiba akoi shu da lairiba element sing phajana chapchana control da thamna na waro tampakta su lairiba mayam se chapchana akoi control da thamna na gi waro masi gi thabak sing si chapchana akoi comprehensive action plan ama lengak sine heta randomly chathara bra haibaditi madudi ude aduga hoi some little bit magi tofam thopa thabak khara di tawi masi yengjara kanda akoi pukning da phau bai taragati akoi lengak si akoi rule of law sulai bak hek leitre hai taragati madugi criticism se parliament ta karida adu international community gi mamang da karida conflict gi issue si akoi sum lakpa kanda akoi india gi su lengak gi su akoi jat chokpa mai ngangba adumba situation circumstance khar leirakpa adugi potu somewhat adu avoid tawdanaba aduga permanent oina labdam sida akoi chapchaba miyam gi oiba peace and harmony do madu restore tawdanaba gi khongthang makti nataba adum yanadaba situation khara nuaidaba situation khara khatnaba muknaba gi situation khara tongan tanaba gi situation khara ti adum yuaga thamba aduga yamna ka hena violence ki thabak thongsing rule sulai leitaba law and order sulai leitaba yengbada koi lawless oiba adugi kano do koi phibam do makti kitang control to nanaba adugi tangkata measure si adumaina tawraga sanction ba thangjan ba khongthang uina adumaina uzai habatare aduga PRC akoi koina hobde ngana khibaduni tasengna PRC center na thamning draba aduga makoi popular ministry ma popular government ma lamdam sida thamning ba taragati akoi
देवानदगी पीआर थमननबगी मरम सुलै लेते पीआर से सेंटर ना पर्पसफुली मखोई प्लान हानन लोयर मतुंग लमनम से पीआर थमदौरे हाबसे गवर्नर हुजि क्या जोय भला से हानन थारागा मदुगी ग्राउंड वर्क म्याम से हान तौरलबा लोइसल मतुंग पीआर की थौक्सी पाखखेबनी अदना अखोई म्याम सिरेसिदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा अखोई सेंटर ना थमगनी हायना मालहल्लिबसे मसी अखोई अखोई म्याम अपंग सिबनी अखोई लमदम सिगी पॉलिटिकल लीडर सिंग अपंग सिबनी लमदम सिगी अदुगुंबा अखोई फ्यूचर कंसे हाब तारगदी सेंटर की अपंग सिब थौसिल सिंगसिदगी अखोई मपान थोरकपा अदुगा अखोई फ्यूचर की दमक चपचाबा खोंगफम अमा अखोई लोमिनब चंगी मतांगसिदा रिप्रिया इन लाक्सनिंगो अफम अमना अखोई ngarang nahan अखोई लाकपिरंबा अखोई त्रिपुरा की अखोई टाइटुलर किंग हाइब तारे अखोई प्रद्युत मिस्टर प्रद्युत ना हाइरंबा पीस एंड हार्मनी रेस्टोरेशन ऑफ द पीस एंड हार्मनी आर लाइज ऑन द feet of our people को हाइबसे अखोई मियाम की अखोई लमदम सिगी लेरिबा मियाम ना अखोई लमदम सिगी लेरिबा प्रॉब्लम एंड इश्यूज मियाम से मसे वन बाय वन अखोई मसेल मरकदा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमा अखोई सेमखटलगा सोल्यूशन तौननबगी माइकै रोमदा संक्शन मसे मसी नत्रगदी इंडिया ना अखोई लमदम सिदा अखोई की होइबा यामना अफबा फ्यूचर अमा अखोई इंडिया ना फजना सेमबिगनी हाइबसे मसी कुकी सिंगना स्वा साथौरोइदबनी नागा सिंगना स्वा साथौरोइदबनी अदुगा अखोई तंपाक्ता लेभिरिबा मैतै अमसुंग अखोई पांगन सिंगना स्वा साथौरोइदबनी हाइबा फमसी रिफ्रेशमेंट थमजके